saxatshaniswa abantu mawungaba neqiniso lemizimba lami angeke saxatshaniswa abantu mawungaba neqiniso lemizimba lami angeke saxatshaniswa abantu Sodala ngopala ithemba lami uyazi makungaba nowisithathu singahlala ngopala ithemba lami uyazi makungangena owisithathu ngokuthathu sophela ithemba lami uyazi makungaba nowisithathu singahlala ngopala kulaba bantu baby wami kube mina ngiyazenzela bengisofihla kulaba bantu labi wami kube mina ngiyazenzela bengisofihla kulaba bantu banomona abantu bengavele besihlukanise banomona abantu bengavele besixabanise hey banomona abantu bengavele besihlukanise labi wami kube mina ngiyazenzela bengisofihla kulaba bantu abanomona Anginibingelele bafowethu eMandeni kwi lockdown cha mina nguSimba uNjabulo kaMathonsi khona la eMandeni eShekembuya ngithi cha angiyibongele nami ukuthi ngibe ingxenye eMandeni lockdown sibonga ukuthi sisaphila kuze kufike isikhathi samanje inyama sahlana nomphefumulo ongasha abazalwane kodwa nje sithi siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu igcinile
ngibonga kakhulu bafowethu ukuthi ngiphelele ithuba leli. Mina enkundleni zokuxhumana nguSiyemba ku Facebook usesha nje uthi Njabulo Siyemba. Uphinde futhi ku YouTube kunengoma zami kunama video ami usesha yena futhi uSiyemba izobe seyivela ingoma nama video umsebenzi esiwenzayo. Inamba yami ngitholala kuyo 072 8188 195. Bafowethu ngisebenzileke nabafana bamqumeni le CD le esikiye sidlala njengamanje obanibezwa nje benkeneneza ngamaphimbo abafowethu. Ngicela ningisupporte kakhulu ngiyazi ngiseyiciko elincane lisaphokophela ukuya phambili. Bafowethu ngiyabonga kakhulu ngengeqa amagula ngemuke ngiyabonga. I'm
suka nini madoda suka nini izolomnyama suka nini nina benkashana kamenze suka kwemanje ngabe ngiyajoloka ngabe yabeze ngoma ngithi suka nini suka we Ningabona ngihleka sizesimnyama ayivuki lento kodwa ngiyazi ukuthi ngozulu omkhulu kaloku ukuthi ngiqiqa amagoli lakhe siyabonga ingane zakwethu siyabonga and kuyangijabulisa ukuthi le ngoma lesiyayithanda senza ngayi-30 kodwa asazi ukuthi iculwa yini yabo kodwa ke nje obusushila ukuthi sizokwazi ukuthi siphinde siqhubeke nifake kubantu siyabonga ukuthi abantu abaphuma emandeni siyabonga futhi lokho kusithokozisa kakhulu mhlawumbe le ngoma yakuyibona ukuthi isabalele enkundleni zokuxhumana kwenziwa ngayo TikTok kwenziwa ngayo ama video sizizwa ninjani short izabakethi awusondele ngayi thanda kabi uzizwa njani mhlawumbe nisizwa nje ninjani kulokho bhodisi ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba kuledlule ngithandekile futhi ingenile kubantwini eyayithi umakhelwane uyangizonda ungayivuma nje mawungasiliphi inkosi yami uzothi ke wena ayomakelwane wami suka nini madoda ngizwe lakho ke kodwa ayinimlekelele ke insizwa asha ke sondela ngapha shoti kuthanda kabi uyangizonda umakelwane we makelwane uyangizonda umakelwane uyangizonda umakelwane we makelwane kakhulu ithanda sibonga kuphiphi lengane kuphipha alazi lutho ningiqalele sizo sikaZulu amabhembani uzowathola ama lessons mawusonde eduze wami hayi ngizosondela ngempela kwalento uhlasimbe nifisa ukuthi nivele kanjani emphakathini because ingoma zenu zidumile guys ningangizwa kabi sidumile ingoma zenu kodwa manje asinazi kangako emehlweni abantu kuyathosa ukuthi njengamanje sazi ukuthi ingoma zabanye abantu kanti ingoma zenu lezi mhlawumbe ningavela kanjani emphakathini ukuze umphakathi unazi emphakathini ngingafananga nje ngilolucelemba kahle bese ngihambe nginqamula impondo kubo bonke labantu abasibamba ngophondo ngoba yingakho singavile ebantwini basibamba ngophondo ngqi bachemile bangapha esayidini nasinganele Nkosi yami uxolo insizwa yakithi kodwa ke njengamanje ngesikhathi sokuthi ke uphumelele siyabonga kakhulu isikhathi senu guys impela ngoba sithi nje kwampumelelo sesifika ake sithi impumelelo sesiyibuka nje ngala iduze njengachephisi asikude kakhulu hayi siyabonga kakhulu siwabona ama music video wenu impela sabalele siyabonga guys siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu